Ekipa spremna za polazak. Danas Transalpina. Vrijeme bi trebalo da nas ispoštuje, super. Idemo. Eto tako, smještaj je bio fantastičan, svaka čast domaćinima, jesmo spremni? Idemo. Znači, prognoza nas je jučer bila dobro prepala. Včerašnji dan smo dosta zbrzali i nismo posjetili kako treba Korvin zamak. Ali odvezli smo jednu odličnu rutu ovdje do Novačija. Danas isto prognoza bila baš bez veze, kiša sa grmljavinama i međutim danas djeluje totalno drugačije. Čisto nebo do 1 sat, a mi bi do 1 sat trebali uveliko da smo završili sa Transalpinom i da smo vjerovatno kod rudnika Saline Turde. Vidjet ćemo uglavnom. Uz malo sreće proći će sve kako treba. Idemo dalje. Moramo se čekirat ovdje. Moram se čekirat. Čekaj. Moramo ispoštovati to. Čuvaj se. Nemoj me udarat. Eto tako. Jer rano je jutro, hladno je, bilo je kišan dan juče, ne znam kako je stanje u krivinama. I onda sa dosta opreza, sa dosta opreza ulazim u krivine.
Dosta je, ima rupa. Put nije baš onaj idealnije stanje. Pogledaj ove ljepote, moj brat. Ljepote ove, vidio. Da, idemo na vrh. Sad ja lupam na pamet informacije, ali da li je ovo jedan od najvisočijih puteva ili vjerujem ja da ima puteva koji su visočiji, ali ovaj ono konstantno malte ne po vrhu planine, pogledaj naprijed. Jako je lijep pas. Ćao, ljepoto. Živio. Ajde, ajde. Boga čuda, vrat. Snijeg, snijeg. Moće. Nije hladno koliko sam mislio će bude hladno.
Super, super. Da. Po tome je poznata. Slika ovih serpentina i ovih krivina je svuda po internetu. Ljepote, ljepote. Ne znam. Ali ovo je ljepota. Da. Mi idemo tamo, Mičko. Joj, top. Top. Evo ga raja.
se, brate, kad me prolaziš, molim te, reci mi, brate. Ne znam. Ovo je kao neko mini naselje, što je ovo? Aha. Ajmo ovamo, dođi ko mene.
priroda, uživacija, čist vazduh, vožnja, kao i snova. Asfalt mokar, ali nije ono mokar da ti je rizično. Super. Kogod kaže da ti treba ozbiljan motor za touring, evo da sad pokazujemo da može to i sa skuterima. Eto tako, završili smo s Transalpinom i sad gas Futsaline Turde. Ovaj skreće, ali žmigavac me vjerojatno crko. Evo, nije proradio. Iz nekog razloga zabranjen parking motorima, ali ima odmah malo naprijed tu. Idemo da vidimo ovo čudo. To slika Matijević.
potpuno.